A simple cravings turns to a business. Itirato nga bigat mga kabombo, tampok tayo ni Miss Jenaline Blasi Gaco. Makinbagi, ti Dulce con Estilo Bake Shop dito syudad ti Lawag. Ni Ma'am Jen, ket manipod iti iliti sulsona. Ngem, mawen laeng itiretoy nakaimas nga cake na nga dayday Wendy iti narway nga customer. Anyaman nga event, mapa-birthday man, mapa-wedding man, wenno, mapa-anniversary man. Anyaman dayta, ket kayang-kaya nga aramiden ni Ma'am Jen. Nga daytoy ket saan na nga inekspektara. Manipod laeng iti pananggusgusto na tiya may isang klase ti cake. Rason nga impadas na tiya nagaramid. Ket saan na nga inekspektar nga nagustuhan na ito'y dagiti papagayam na. Ingana nga imadado dagiti customer na. Nga iso tinanggutigot iti adapay nga pinangpadakkel na ti negosyo na. Intay manamwen mga kabombo no ana itinangrugyan ni Miss Jenaline Gaco iti panag-bake na ken kastamet iti panangrugina ti Dolce con Estilo Bake Shop. Nag-start ako nung pandemic 2021. Medyo hilig ko lang talaga ti bake. Kasi favorite mi ti cakes kasi jay. And then ingga na yung seryoso ko. Kasi isa talaga hilig ta kids ko kasi jay. Idi pandemic at medyo narigat nga masapulan dagi jay favorite da nga cakes. May isa nga bake shop dito ilawang. So nga tin inubra siya klata tinang discover kadi jay nga cake. And then ingga na dagi jay nakaraman kayat da oray kasi awan talaga plano nga aglako ko para for family lang kasi Yes, ma'am. and then tingga na naramanan da tapos dagi jay friends ko nag-order da tapos dagi jay friends damit nakaraman ingga na talaga nga umadot ti customer ko kung naklatang nag-start na po ti home baker. Home baker Yes, lang. ma'am. Tapos kadetoy nga 2025 August nag-decide kami na let's try nga cake shop met kasi marigatan da ngamin ma'am ti pick up place mi nga jay kamanggaan ko. So nga nag-try kami nga sa kung dito banda sentro para kadag jay customer mi medyo as si Jagutwa ti pag-pick up da. Okay, ma'am. So, ma'am, kasano nga kabayag mo nga in try nga nga naalam di jay gusto talaga nga raman na? To be honest po, ma'am, medyo agreklamo nila kay Kuya di mami. Pero mami, may gusto amin ti kwartakon, kakagatang ti ingredients mo, kunada. Kunak met, ala daddy kat, sam, kasi uray met agbasa nakta, kasi online amin nga pagbasaan ni mami. Kunak sam daddy, kasi no, jackpay talaga nga, satisfied ka, DJ Raman. Kat ulitin manin, ma'am. Kasi actually, dagita cakes, ma'am, same sila ng ingredients. Adalang tisukat talaga. So, try and try lang. Hingga na one day na naraman at DJ talaga kahit nga raman. Gusto nga DJ tin focus ko. Kasi every time nga try na kat i-stock amin amin talaga. Mas Jay kasi nag-try na nga again roll ko mangyan ko na dami. Ma'am online la tawray dito ilawag. Isuot ko na okay ma'am. So DJ ma'am nag-online na klatan ti enroll kas Jay. Kada kita chef meta online na medyo sikat kas deko. So that's during pandemic, ma'am? Yes, ma'am. Ay, okay. So, nabayag nga rin din dati business mo, ma'am? Yes, ma'am. As home baker po, kan may sapay gaya, ma'am, tayo talaga ng push kanya. Dagitamit lang customer ko, ma'am. Kasi, since pandemic, ingana ita, ma'am, dadapay lang po. Gusto nga ko na, pwede ka pa yung mag-cake shop. Gusto nga ko na, mabuti nga, ma'am, ngayon, try tayo. Yes, ma'am. So, kaano ka nagkaroon iti physical store nga custom? August 30 ti opening ni dito, ma'am.
Last 2025. Last year lang po. 2025. Yes. Also, customer matlaan ti talaga nga nangi-push kanyang nga Yes, ano, ma'am. ma'am. Customer and syempre si daddy and yung isang friend ko po, nakasama ko rin dito, ma'am. Siya talaga, idolin mo lang tatakit mo. At nagadutag sarsara ken kasi yan, ma'am. Minsan so ko na wala, mabuteng na ken. Sige, try ta kasi ado talaga mangibagay. So nga, sige po, sana. Yes. Ma'am, ada talaga ti ano ba? Kas lang background mo or ti nagbasa ka iti about ti panagluto or what or in business kasi. Tape pa nagbasa, ma'am, ket online lang talaga. Hindi, awan talaga, idi before pandemic, awan Oo. ma. Uri, dagita si Dagat talaga, medyo, Oo. hanak na hilig agluto ti si Dayan, kas dyan. Dati Yan, yan, agluto na. Yan man nga na ima siguro to si Dayan. Yan, dagita yung baking. Iso nga medyo, dito yak siguro talaga. Dati pa nagbe-bake po. Kasi, thanks God, talagang yung parang hindi ako masyadong nahirapan. Nung after nabuo ko na yung recipe ko, Yes, yung pinaka gusto kong lasa, medyo hindi na ako nahirapan. Na-follow na lahat ng ibang flavor ng taste. But you're really into business, ma'am? Cake, ma'am, hindi lang pandemic. Ngayon, nga tayo business talaga nga tayo, dadaktal nga business, ma'am. Hanak lang, sar-sar, agluto ng tiputo, kakasadyan. Yes, ma'am. Barbecue, kasadyan. Tapos di lang, ma'am. Yung take talaga, isa lang talaga. Yes, ma'am. Siyempre, ma'am, kit ag-expand, ken adamot tigiti suggestions ti customer Yes, mo. ma'am. So, kasanong try ka man no kwan, the other flavors and everything. Mostly, ma'am, the suggestion, dagijay, datong mga customers ko, ada kami dagijay parent da kasi pagbagada kami dagitoy cakes kuhan unay na sambil iso nga magusto dagijay parent dagijay old nga parent da kasi jay pang senior ko nada ma'am kasi jay ngem dagijay taga ada talaga medyo diabetes na men agree-request no pa ma'am 50% the sugar 30% kasi jay yes ma'am May maka-customize si Jay. yes ma'am ngem no medyo okay lang mo edit time po alay same price kulatan ma'am and one nakagyad no pati prices Aside ka rin, Jay, talaga nga i-bake mo. Makadamot ako digit agpa-customize like birthday, no? Nag-care lang nga style. Yes, ma'am. Parang ngayon po, ma'am. Meron po yung parang mga ganyan. Yes, ma'am. Ada talaga. Ada pang wedding, birthday da po, mas price-anin, any customized cake, mabalit. Expand kada amin-amin na nakadadot customers mo, mama. Kasi nung si kalat tapay lang ti agbebek or andan ti katulungan mo, ma'am? Sa ngayon, ma'am, ada may isang katulungan mo pa. Tay sister ko met lang, ma'am. Well, kan dagito stock ko, ma'am. Kasi medyo kadamit nakabasa damit talaga ti kastoy. Iso nga mabalinda ditoy, mabalindamit ijay. Iso nga dakkel natulong mo ka kanyak, ma'am, nga no dada ijay matulungan dak talaga. Tinulungan kami lang talaga. Even it pang tipang nagan tipang nagan kada amin yes, no ma'am. Talaga nga inadal mo amin dito mo. Say pang surat honestly ma'am nagpayunay ngem trying the best. Gusto nga mayat, ma'am. Okay, ma'am. So, ma'am, di ito yung nagbalin nga usual challenge ka while putting up the business, ma'am? May pinaka-challenge talaga, ma'am. Kasi no support lang, medyo, full of support na talaga. Friends, customers, sa amigo. Yung medyo na-challenge lang talaga ako, ma'am. Kasi nung mag-start kami neto, yun din yung time no na nawala yung daddy ng asawa ko. So medyo sobrang hirap kami sa adjustment. Pero thanks God, okay naman, ma'am. Na-survive din. Na ipatayo din namin itong business. Tapos sa mga customer naman, ma'am, nagpapasalamat din ako, mababait sila lahat sa akin. Yes, ma'am. Na patay kaadwan nga time, ma'am? Kaadwan mo orders, like, cake season for you? Kada ito nga experience ko, ma'am, kasi August kami lang nag-open. Ma'am, Teacher's Day, tapos Christmas and New Year po. Well, na-sold out kami ng New Year. So nga, medyo... Yung no regular days, ma'am, kasanong nagtikaado ti, No regular days, ma'am. Okay mo ti sales mi ditoy and mostly, ma'am, dagiti agpapadeliver online through our Facebook page. Can dagita customize mo pa, ma'am.
Well, DJT medyo ano man, ti customize ko. Customize. Yes, Ay, ma'am. okay. Ma'am, apay nga, ti naipanagan tayo kat kwa. Dolce con estilo. Dulce con estilo, ma'am. Kasi, actually, ma'am, taga Zamboanga City po ako. I am a Chavacana. Nagbayad na ko yun, ma'am, since 2009. Tapos, dapat ka kumakit, sweet with style. Yan po nakit, okay lang ba nga, medyo i-apply ko lang tamit Chavacano language ko kasi dyan. Yes, iso nga kinayat na din nila kay ko, ma'am, ni friend po, iso nga, dulce con estilo, like dulce sweet and with style, kasi ang customize kami. Ma'am, what about iti prices? Kasi ano may nga makipag-compete? Yes, ma'am. The prices ni ma'am, nag-costing kami met na sayaan. Medyo narigat nga talaga compete ko. Pero, basta ang mumi ma'am nga quality dito, case nga ilakla ko mi. Han kumit kayat nga, i-permi nga ibabati price na ma'am. Tapos the quality na to, permi nga nababalit. So, okay mati namin ma'am. The prices mi talaga, okay met, tinatangkilik din naman po. So, you're on to quality. Yes, ma'am. Kaya naamit, ma'am, dahil small cakes mi, ma'am, it starts 339 pesos mi lang. Yes, ma'am. Perfect nila kasi neta prices, ma'am. Okay, ma'am. So, ma'am, anaman itikit lang nga mai-advise mo, no? At naman dito, dumdumay ka na tayo, tata, dito mga yatmet nga, start iti business, ang yaman na business. So, ano ti mai-advise mo kada pa? Based on your experience. Yes, ma'am. May advice ko lang, ma'am. Basta alam lang nila kung ano talaga yung gusto nilang gawin. At saka love nila or mahal nila yung ginagawa nila. Wag silang mag-stop. Wag silang mag-stop. Continue, magastos man yan. Kung walang pera, stop lang muna. Pero continue pa rin. Yun. Hanggang sa talagang mabuo nila yung gusto talaga nilang gawin. And pag nandun na, pray lang din, ma'am. Yes, pray lang din talaga. Awawisan kayo nga umayora manan, di cakes ti dulce con estilo kasi quality na imas it is always baked with love. Yes. Do kayat yo maramanan dito cakes mi ito lang Barangay 10, Governor Julio, ako Tawili Street. Ito'y likod ti Capitol, hilera ti Old Pagudpo Terminal, Ken 7-Eleven. Dulce con estilo. Daitan mga kabombo, istorya, Dulce con Estilo Bake Shop. Abagi ni Ma'am Jeneline Blasi Gako, dito'y syudad Lawag. Sabi ko mga kabombo, na-inspiraran na kayo manen na nukasanuyo nga itultuloy, ken rugyanan, digiti arapaap yo, ang negosyo. Mabain lang iti segment tayo ang negosyo at emplyo, iti Good Morning Philippines. Dahil pagayam yung Bombo Janice Madamba and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta radyo. Bombo, Good Morning Philippines. Good morning, Philippines.